거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 하나님의 은혜 가운데 저희들을 불러주신 거 감사합니다. Ариун бурхан миний өнөөдөр ч гэсэн таврах нэгүсэл донд биднийг дуудаж өгсөнд баярлалаа. 오늘도 저희들이 기쁘고 즐거운 마음으로 하나님의 말씀을 잘 배우게 해 주시옵소서. Өнөөдөр ч гэсэн бид нэр баяр хөөртэй зүрх сэтгэлээр баярс олон тай зүрх сэтгэлээр таны үгийг сурахад туслаарай. 또 저희들이 하나님 앞에 감사하며 기쁨으로 하나님의 말씀을 잘 가르칠 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Яас бид нэр таны үгийг баяртайгаар болон талархалтайгаар бусдад зааж сургахад ч гэсэн өөрийн нэгүслийг тусгаж өгөөрэй. 하나님 저희들의 사역을 축복하시고 잘 되게 해 주시옵소서. Та бидний үйлчлэлийг өрөөж сайн үйлчлэхэд туслаарай. 또 통역하는 통가 사모님에게도 하나님의 은혜와 축복으로 풍성하게 채워 주시옵소서. Мөн орчуулж байгаа тунгаат ч гэсэн та өөрийнхөө нэгүсэл өрөөлөөр дөрөж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 하박국 2장을 공부합니다. За өнөөдөр Хабакук номын 2 дугаар бүлгээс 하박국 2장은 하나님의 응답이라는 제목을 갖고 있습니다. за энэ 2 дугаар бүлэг маань ерөнхий гарчиг нь болохоор Бурхны хариулт гэсэн гарчигтай байна. 이 하박국 선지자의 그 질문에 하나님이 응답하시는 내용을 기록하는 것입니다. Иш үзүүлэгч Хабакугийн асуусан асуултанд эзэн бурхан хариулж байгаа агуулга гэсэн үг ээ. 자, 그럼 대지를 말씀드리겠습니다. За хэсэг яаж хуваагдахыг хэлж өгье. 자, 첫 번째 대지. Нэгдүгürt нь 하박국 선지자가 하나님의 응답을 기다림. иш үзүүлэгч Хабакук бурхны хариултыг хүлээсэн нь 1절입니다. нэгдүгээр эшлэл. 두 번째 대지. Хоёрдугаар хэсэг нь 하나님의 응답과 그 전달 방법에 대해서 бурхны хариулт ба түүний дамжуулах арга 2절로 3절입니다. 2, 3 дугаар эшлэл. 세 번째 대지. 3 дугаар хэсэг. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. Зөвхт хүн итгэлээр амьдардаг. 4절입니다. 4-р эшлэл. 네 번째 대지. За 4-р хэсэг нь 바벨론의 침략과 열국의 원망에 대해서 열국의 열국 바벨론의 침략으로 인해서 여러 나라들이 바벨론을 원망한다는 것입니다. 바벨론이 давталгаа ба үндэстнүүдийн гомдол 5절로 8절입니다. 5-аас 8. 다섯 번째 대지. 5-р хэсэг. 바벨론의 멸망한 원인. 바벨론이 мөхлийн шалтгаан. 바벨론이 멸망당한 그 원인. 바벨론 мөхөх болсон шалтгаан. 9절로 20절입니다. 9-өөс 20 дугаар эшлэл. 자, 그러면 첫 번째 대지 하박국 선지자가 하나님의 응답을 기다림. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор 1절을 읽어주세요. Хабакук гэж үзүүлэгч бурхны хариултыг хүлээсэн нь гэж байгаа. За нэгдүгээр эшлэл уншъя. Би манааныхаа байранд зогсож бэхлэлт дээр байрлан суух болно. Тэрээр надад юу айлдахыг миний гомдлолд тэр хэрхэн хариулахыг би харуулдан харсаар л байх болно. 네, 1절은 하박국 선지자가 이 하나님께 질문한 내용에 대해서 이 하박국 선지자는 하나님이 어떻게 답변해 주실는지
그 하나님의 응답을 간절히 기다리고 있는 것을 기록하는 것입니다. Нэгдүгээр ишлэл болохоор Хабакук иш үзүүлэгч маань Бурханаас асуулт асуусан байгаа. Тэгээд тэр асуултанд нь Бурхан хэрхэн хариулахыг маш хүлээж хичээнгүйлэн хүсэмжлэн хүлээж байгаа тухай өгүүлж байна. 하박국 선지자는 1장 12절로 17절에 그 하나님께 질문한 내용이 나옵니다. Хабакукийн асуулт болохоор 1-р бүлгийн 12-оос 17-р ишлэлээр байгаа. 그 질문한 내용은 우리가 다시 한번 이렇게 살펴보겠습니다. За тэгэхээр урдлах асуулттай холбогдуулаад бүгдээрээ дахиад харъя. 하나님의 백성 유다 사람들을 징계하시면서 유다의 백성보다 더 악하고 패역한 이 갈대아 사람들은 왜 징계하지 않느냐? 왜 방관하시고 잠잠히 하시느냐? 그 원인에 대해서 말씀해 달라는 거예요. Тэр асуулт нь ямар асуулт байсан бэ гэвэл Бурхан өөрийнхөө ард түмэн болох юдачуудыг шийтгэхийн хажуугаар тэднээс ч илүү бузар муу хорон муу үндэстэн болох тэр халдайчуудыг буюу вавилончуудыг яагаад шийтгэхгүй байгаа юм бэ? Яагаад тэднийг ингэж зүгээр орхичж байгаа юм бэ гэсэн асуулт байгаа. 그 하박국 선지자가 생각할 때 하나님의 백성 유다 백성을 하나님이 징계를 하시면서도 그 악한 갈대아 사람들의 죄에 대해서는 왜 징계하지 않느냐 그 말입니다. Тэгэхээр Хабакугийн одоо энэ асуултыг тавьж байгаа нь Бурхан өөрийнх нь ард түмэн болох юдачуудыг гим нүгэл үйлдэлээгээд тэр гим нүглийн төлөө ингэж сахилгажуулж шийтгэж байгаа хэрнээ тэр юдачуудаас илүү бузар муу үндэстэн болох халдайчуудыг яагаад гим нүглийн төлөө шийдэхгүй орхиж байгаа юм бэ гэсэн асуулт. 갈대아 사람들의 그 죄에 대해서 하나님은 방관하시고 잠잠히 계신다는 거예요. 그 이유가 무엇이냐 그 말입니다. Хабакугийн харснаар болохоор Бурхан тэр халдайчуудын гим нүглийг болохоор зүгээр хараагүй мэт өнгөрүүлээд тэдрийг шийдэхгүй байгаа нь ямар учиртай юм бэ гэж асуусан. 우리는 하나님을 섬기면서 그러한 질문들이 가끔 우리에게 고민이 되고 갈등이 될 때가 있습니다. Бид нар ч гэсэн Бурханыг ажлыг хийж Бурханд үйлчилж байх явцад заримдаа яг үүнтэй адилхан асуултыг Бурханаас асуух тохиолдол байдаг. 왜 악인들이 더 형통하고 잘 되고 그 악인들을 하나님이 이렇게 징벌하지 않으시는가? Яагаад бузар муу хүмүүс болохоор итгэгч хүмүүсээс илүү өсөж дэвжээд өөдлөн одоо дэвжээд тэр хамаг ажил нь бүтэмжтэй ингээ сайн сайхан байгаад идэх юм бэ? Яагаад тэр бузар муу хүмүүсийг Бурхан зүгээр өнгөрөөгөөд идэх юм бэ? 여기에 대해서 하박국 선지자가 하나님 앞에 질문을 하는 내용인 겁니다. 거기에 대해서 응답을 좀 기다리겠다는 거예요. Тэр Хабакук иш үзүүлэгч болохоор 1-р бүлэг дээр ингэж асуугаад тэгээд түүнийхээ хариултыг нэхүү хүсэмжлэн хүлээж байсан байна. 우리 하박국 선지자가 이 하나님이 답변을 기다리면서 마치 파수꾼이 성을 지키기 위해서 망대에서 잠을 자지 않고 이렇게 파수하는 것처럼 이렇게 정신을 바짝 차리고 하나님이 무슨 말씀으로 대답하실까 기다리고 있다는 거예요. Тэгээд Хабакук өөрийнхөө тэр одоо Бурханы хариултыг хүлээж байгаа байдлыг яаж илэрхийлсэн бэ гэхээр
өөрийгөө яг манаач шиг тэгээд тэр манааныхаа байранд тэр бэхлэлтэй тэр хотоо тийм ээ хамгаалахын тулд өдөр шөнөгүй унталгүйгээр тэр манааныхаа байранд манаж зогсож байдаг яг манаачтай зүйрлээд тэгээ өдөр шөнөгүүгээр унталгүйгээр үнэхээр хамаг анхаарлаа эзэн лүү чиглүүлээд эзэн бурхан юу гэж хариулах нь вэ гэд чихээ хүртэл сондроо хүртэл хандуулаад тийхүү хүлээж байсан гэж дүрсэлсэн байна. 우리도 하나님 앞에 많은 기도를 합니다. За бид нар ч гэсэн мөн бурханаас бурханд маш олон одоо залбирлахгүй л та өргөдөг тийм үү? 그리고 그 기도에 대해서 하나님께서 뭐라고 응답하시는가? 우리도 간절하게 하나님의 말씀을 사모해야 됩니다. Тэгээд бид нар залбираад гуйцхаад тэгээд мартаж орхих биш харин яг л энэ Хабакук шиг үнэхээр ийм хүсэмжилсэн зүрх сэтгэлээр хүлээж тэр хариултаа хүлээх ёстой маа. 오늘 여기서 하박국 선지자의 그 정신을 우리가 좀 배워야 되겠습니다. Тэгэхээр эндээс бид нар Хабакук иш үзүүлэгчийн тэр одоо оюун санаа тий бодол оюун санааг суралцах хэрэгтэй юм. 이 하박국 선지자는 하나님의 말씀을 받기 위해서 이게 깨어서 간절히 하나님의 말씀을 사모하면서 기다리고 있다는 거예요. Хабакукийн хувьд болохоор Бурхны тэр үгийг сонсохын тулд, Бурхны хариултыг сонсохын тулд үнэхээр чин сэтгэлээсээ яг л тэр манаачтай өөрийгөө зүйрлэн байж яг тэр манаач шиг тийхүү хүсэн хүлээж байсан гэж. 우리도 이 하박국 선지자처럼 이 파수꾼의 정신을 가지고 하나님의 교회를 잘 세워 나가야 됩니다. Бид нар ч гэсэн Хабакук шиг яг тэр Хабакук өөрийгөө зүйрлэж хэлсэн тэр манаачтай адилхан тэр манаачийн оюун санаа тийм ээ тийм одоо оюун санаагаар Бурхны хүлээж Бурхны үгийг хариултыг хүлээдэг байх ёстой маа. 1절에 보시면 내가 파수하는 곳에 서며 성루에 서리라 했습니다. Би манайхаа байранд зогсож бэхлэлт дээр байрлан суух болно гэсэн байгаа. 이 파수꾼이 성을 지키기 위해서 그 파수하는 곳이 바로 망대입니다. 이 망대에 서서 파수꾼이 이 성을 지키기 위해서 파수하는 곳이죠. Манайч хүн бол ийм өндөр газар байрладаг шүү дээ. Газар одоо намхан биш өндөр газар тэр манайны шовгор, манайны байраа тэгж бэхэлж байрлуулад тэгээ тэндээ зогсож тэндээ сууж харуулдаг мундаг байгаа. 이 파수꾼이 그 자기 위치를 떠나면 안 됩니다. Тэгээд тэр манайныхаа байрнаас юусоо явж болохгүй. 그 파수꾼의 위치는 망대입니다. 망대. Тэр манайч хүний байрлах ёстой байр нь бол ерөөсөө тэр бэхлэлт дээр манайных нь байр байх ёстой. 이와 같이 우리도 이 하나님의 교회를 지키기 위해서 보호하기 위해서 이 망대에서 항상 이렇게 하나님을 바라보고 하나님께 기도하고 하나님의 말씀을 이렇게 사모하는 그런 정신을 가져야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн яг адилхан Бурхны хаанчлалыг хамгаалахын тулд энэхүү бэхлэлт дээр зогсож тэр манайныхаа байранд зогсож тэндээсээ салахгүй яг л тэр байх ёстой байрандаа зогсож тэр бэхлэлт дээр байрлаад тэгээд тэндээсээ хамгаалж залбирч тэгээд Бурхны үгийг хүлээх ёстой маа. 우리 하나님의 일꾼의 망대는 어디입니까? За тэгвэл Бурхны ажилчдын хувьд тэр манайныхан байр тэр бэхлэлт нь хаана байдаг вэ? 바로 기도하는 골방입니다. За тэр нь бол бидний нөгөө залбирлын тэр жижигхэн өрөө, хувийн өрөө юм аа.
우리 하나님의 일꾼들이 이 교회를 지키고 이 교회를 바로 세우기 위해서 하나님 앞에 기도하고 하나님의 말씀을 받는 이 기도의 골방이 있어야 됩니다. Бурхны ажилчид бидний хувьд бол Бурхны тэр чуулганыг хамгаалахын тулд, манахын тулд тэр хувийн залбирлын өрөөндөө орж тэндээ бид нар залбирч манаж хамгаалж Бурхны үгийг хүлээх ёстой юм аа. 오직 하나님 앞에서 하나님만 바라보고 하나님과의 이런 대면할 수 있는 그런 이 기도하는 그런 골방, 그것을 우리가 가지고 하나님의 교회를 지켜나가는 겁니다. Зөвхөн Бурхны өмнө Бурхантай нүүр тулж зөвхөн Бурхныг харж тэгээд Бурхны өмнө залбиран түүнээс хариултаа авдаг тийм хувийн залбирлын өрөөдөө байж л бид нэр шуулганаа хамгаалж чадна. 여러분 교회에 여러분들이 기도의 골방이 있습니까? Манай чуулганд танд зориулсан тийм таны тэр хувийн залбирлын өрөө байгаа юу? 그 기도의 골방을 여러분들이 떠나면 안 됩니다. 기도의 골방에서 하나님 앞에서 씨름하면서 하나님의 말씀을 받고 또 하나님의 말씀을 이렇게 잘 깨달을 수 있도록 힘을 써야 됩니다. Тэр залбирлын өрөөнөөсөө бид нар салж болохгүй маа. Тэндээ бид нар Бурхныг хүлээж, Бурхны үгийг хүлээн авч, Бурхантай байралдаж, гуйж залбирч тэгээд Бурхны үгийг ойлгохын тулд хичээх ёстой маа. 여러분 이 기도의 골방에서 하나님 앞에서 이 기도하고 말씀을 받는 것이 그 하나님의 교회를 지키는데 가장 중요한 것입니다. Тэр залбирлын өрөөндөө Бурхны өмнө залбирч, Бурхны үгийг хүлээн авч, Бурхны үгийг ойлгож суралцах нь энэ чуулганыг сахин хамгаалахад хамгийн чухал зүйл юм аа. 하박국 선지자가 하나님의 말씀을 받기 위해서 성벽 위에 망대에 서는 것처럼 이렇게 간절하게 하나님의 말씀을 사모했던 것입니다. Тэр Хабакук иш үзүүлэгчийн хувьд ч гэсэн тэр Бурхны үгийг хүлээж авахын тулд тэр бэхлэлт дээр манааныхаа байранд зогсон Бурхныг хариулахыг тийхүү хүлээж исэн байна. 예, 그 2장 1절에도 그분이 내게 뭐라고 말씀하시는지 기다린다고 했습니다. Нэгдүгээр ишлэлдэр ч гэсэн тэрээр надад юу айлтахыг би харуулдан харсаар л байх болно гэсэн. 그분을 바라보며 나의 질문에 대해서 어떻게 대답하시는지 내가 보리라 이렇게 작정을 하고 하나님 앞에서 말씀을 사모했던 것입니다. Зөвхөн Бурхныг ширтэн харж өөрийнх нь тэр асуусан асуултад Бурхан хэрхэн хариулахыг ийхүү тэсэн ядан хүлээж байсан. 우리도 이런 정신을 가지고 우리가 하나님의 일을 해야 되겠습니다. Бид нар ч гэсэн яг ийм оюун санаагаар Бурхны ажлыг хийх ёстой маа. 자, 하박국 2장 2절 읽어보세요. За 2-р ишлэгийг уншъя. Тэгтэл эзэн надад хариу альдлаа. Үзэгдлийг бичээд хавтангууд дээр сийл. Уншсан нэг нь ухасхийг. 자, 2절과 3절은 그 하나님의 응답과 그 전달 방법에 대해서 기록하고 있습니다. 2, 3-р ишлэл маань болохоор Бурхны тэр хариулт ба түүнийг дамжуулах аргын тухай өгүүлж байгаа. 예. 드디어 그렇게 기다리던 하나님의 응답이 하나님의 말씀이 하박국 선지자에게 임했습니다. За тэгээд эцэст тийхүү одоо харуулдан
харж хүлээсний эцэст нөгөө хүлээж исэн хариулт нь Бурханаас иржээ. 그리고 그 하나님의 말씀을 어떻게 다른 사람들에게 전달할 것인가? 어떻게 전해야 될 것인가? 거기에 대해서 기록하고 있습니다. За тэгээд Бурханы өгсөн тэр хариултыг нь хэрхэн одоо бусдад дамжуулах вэ? Цааш нь дамжуулах вэ гэдэг аргын талаар өгүүлсэн байна. 2절에 보시면 여호와께서 내게 대답하여 이르시되 너는 이 묵시를 기록하라. 묵시를 기록하라고 했습니다. 2-р эшлэл дээр сарах юм бол үзэгдлийг бичээд хавтангуу дээр сийлээ гэсэн байна. 여기 본문의 이 묵시라는 것은 하나님이 응답해 주신 말씀을 가리키는 것입니다. За энэ үзэгдэл гэдэг нь болохоор Бурхны тэр нөгөө хариулсан хариултыг хэлж байгаа юм. 첫째는 그 말씀을 기록하라고 했습니다. 기록하라고 했습니다. Тэр хамгийн түрүүнд тэр үзэгдэл буюу Бурхны энэ хэлж байгаа үгийг бичих гэж хэлсэн байна. 이것이 바로 성경입니다. За энэ бичнэ гэдэг чинь өөрөө Библи гэсэн үг. 이 성경에 기록된 말씀은 하나님의 감동으로 기록된 것입니다. Библиэд бичигдсэн үг болгон Бурхны амьсгалснаар хэлснээр байдаг. 이 하나님의 말씀으로 기록된 성경을 우리가 가지고 우리 말씀을 전해야 됩니다. Тэр Бурхны үгээр бичигдсэн энэ Библийг бид нар барьж агаад Бурхны үгийг дамжуулах ёстой маа. 우리는 하나님의 뜻을 전할 때, 설교할 때 하나님의 말씀을 가지고 그 성경 말씀을 가지고 그 기록된 말씀대로 우리는 정직하게 그대로 전해야 됩니다. Бид нар Бурхны үгээр сургаал номлохдоо Бурхны энэ хүсэл тааллыг бусад дамжуулахдаа Бурхны энэ бичигдсэн үг болох Библийг барьж агаад яг энэ Библиэд бичигдсэнийг л яг зөв шударгаар бусдад яг байгаагаар нь тунхаглах заах ёстой юм аа. 그리고 이 판에 명백하게, 확신하게, 분명하게 새기라고 했습니다. За эхлээд үзэгдлийг бич гэсэн тийм үү. Дараа нь болохоор хавтангууд дээр сийл гэсэн байна. 예, 마치 달려가면서도 읽을 수 있도록 분명하게, 확실하게 새기라는 것입니다. Сийл гэдэг нь одоо маш тодорхой одоо арилахгүйгээр, балархгүйгээр тийм тод бүгдэд харагдахаар одоо гүйж яваа хүнч гэсэн олж уншиж чадхаар тэгэж бичиж сийлээ гэсэн үг. 이 말씀은 이 하나님의 말씀을 누구든지 쉽게 이렇게 누구에게든지 쉽게 그 말씀을 알아듣도록 전달해야 된다는 것입니다. Одоо энэ нь болохоор хинч гэсэн одоо ойлгомжтой байгаа хинч уншаад ойлгохдохоор Бурхны үгийг бусдад дамжуулаа гэсэн үг. 예, 우리 하나님의 말씀을 쉽게 누구든지 이해할 수 있도록 쉽게 전달하는 그런 방법, 그 방법을 우리는 잘 이렇게 공부를 해야 됩니다. Бид нар Бурхны үгийг бусдад дамжуулахдаа яавал одоо хинт ч ойлгомжтой байх вэ? Хинч энэ Бурхны үгийг ингэж ойлгохоор заах вэ гэж тэр одоо бусдад дамжуулах, бусдад заах тэр аргыг бид нар маш их судлах хэрэгтэй юм аа. 하나님 말씀을 받은 사람들이 이 달려가면서도 그 말씀이 생각나도록 다른 달려가면서도 아무리 바쁘게 힘들게 살아가면서도 그 말씀이 생각나도록 가르치라는 거예요. Тэгээд энэ Бурхны үгийг заахдаа номлохдоо Бурхны тэр ард түмэн одоо юу хичнээн одоо яарч тийм ээ сандарч байсан ч гэсэн хичнээн тэр амьдрал нь яаруу твдүү цаг наргүй байсан ч гэсэн уншаад ойлгодог байхаар
сонсоод ойлгодог байхаар тийм одоо амархан гэхэд хаашаа тийм ойлгомжтой байхаар бид нар яаж зааж болох вэ? Яаж тэр хүмүүс одоо яг одоо сандаг байхаар заах вэ гэдгийг бид нар судалж олох хэрэгтэй юм аа. 예, 이게 하나님의 말씀은 생명의 말씀입니다. Бурхны үг бол амийн үг тийм үү? 이 말씀을 받으면 그 말씀이 자꾸 생각이 납니다. Тэгээ Бурхны үгийг хүлээж авсан хүмүүс тэр үг нь үргэлж ингээд санагдаж байдаг. 일하면서도 생각나고, Ажлаа хийж байхдаа санагдаж байдаг. 음식을 먹으면서도 생각이 나고, Хоол идэж байхад нь ч санагдаж байдаг. 다른 사람과 이 대화를 하는 가운데서도 생각이 나고, Өөр хүмүүстэй ярилцаж байхад нь ч санагдаж байдаг. 내가 운전하면서도 그 말씀이 생각나고, Одоо жолоо бариад явж байхад нь ч санагдаж байдаг. 우리가 잠을 잘 때도 그 말씀이 때때로 이렇게 말씀이 생각날 때가 있습니다. Унтаж байх үед ч гэсэн заримдаа Бурхны үг санагддаг. 이와 같이 하나님의 말씀이 생각나도록 그 기억이 돼가지고 그 말씀을 따라서 살 수 있도록 가르치라는 거예요. Тэр Бурхны үгийг заахдаа ингэж Бурхны үг хаанч ингэж санагдаж тэгээ тэр хүн ойлгож ухаардаг байхаар тэгж заагаарэ гэсэн үг. 왜냐하면 하나님의 말씀은 그대로 다 이루어지기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл Бурхны үг бол яг л бичигдсэн хэлсэнчлэн тэгж биелэгдэж байдаг үг юм аа. 예, 하나님의 말씀은 반드시 하나도 빠짐없이 다 하나님께서 성취하신다는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө хэлсэн үгийг заавал тэгээд нэгийг ч одоо алгасалгүйгээр үлдээлгүйгээр заавал биелүүлдэг бурхан юм аа. 그래서 이 하나님의 말씀을 받는 사람들이 이 말씀은 반드시 이루어진다. 그 믿음을 가지고 확신을 가지고 그 말씀을 따라서 순종하고 사는 것입니다. Тийм учраас Бурханы үгийг хүлээн авсан хүмүүс Бурханы үг бол заавал биелэгддэг гэсэн тийм итгэлтэйгээр тэр үгийг дагуу дуулууртайгаар амьдардаг. 이사야 14장 24절에도 이런 말씀이 있습니다. Исая 14-ийн 24 дугаар ишлэлдэр ингэж хэлсэн байдаг. 만군의 여호와께서 맹세하여 이르시되 했습니다. Бүх түмний эзэн тангараглан 내가 생각한 것이 반드시 성취되며 했습니다. үнэхээр бодсон хэрэг минь биелж төлөвлөсөн минь бүтнэ. 내가 경영한 것을 반드시 이루리라고 했습니다. Өөрийнхөө бодож төлөвлөснийг заавал бүтээнэ гэсэн. 이와 같이 하나님의 말씀이 반드시 하나님이 성취하시고 이루신다고 분명히 하나님은 말씀하고 계시는 것입니다. Бурхан өөрийнхөө хэлсэн үгийг заавал биелүүлэх болно гэж өөрөө хэлсэн байна. 그래서 사람들에게 이것을 가르치라는 겁니다. Үүнийг л хүмүүст заа гэж хэлж байгаа юм аа. 자, 하박국 2장 3절 또 읽어보세요. Хабакук 2-ын 3-ыг уншия. Үзэгдэл нь тогтоогдсон цагийн төлөө юм аа. Төгсгөл рүүгээ энэ нь яарах хагаад эс хөсөрдөн. Хоцорч байгаа мэт байвал хүлээхтэн. Хойшлолгүй заавал биелэгдэх болно. 자, 이 3절에도 이 묵시라고 했습니다. 묵시는 정한 때가 있다고 했습니다. За 3 дугаар ишлэлдэр ч гэсэн үзэгдэл гэж гарч байна тийм ээ. Энэ үзэгдэл нь тогтоогдсон цагийн төлөө юм аа гэсэн. 하나님의 모든 말씀은 그것이 이루어질 때가 이루어질 때를 하나님이 작정했다는 것입니다.
Өөрөөр хэлбэл үзэгдэл буюу одоо бурхны дээр бүхий л үг нь одоо биелэгдэх тийм цагтай байдгаа. Тэр цаг нь тогтоогдчихсан байдгаа гэсэн үг. 예, 이 3절에 나오는 이 묵시는 정한 때, 이 묵시는 바로 바벨론의 멸망을 대한 기록입니다. За энэ 3 дугаар эшлэлээр одоо үзэгдэл нь тогтоогдсон цагийн төлөө юм а гэсэн тийм ээ. Энэ үзэгдэл нь болохоор ялангуяа Бабилоны мөхлийн тухай хэлсэн үг нэ гэсэн үг ээ. 그래서 여기 묵시는 하박국 선지자가 하나님께 질문해서 응답받은 그 말씀이 바로 묵시인데 그 묵시는 바벨론의 멸망을 말하고 있는 것입니다. Энэ 2 3 дугаар эшлэлээр гарч байгаа энэ үзэгдэл нь болохоор иш үзүүлэгч Хабакук бурхнаас асуулт асуугаад тэр асуултандаа авч байгаа хариулт нь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр хариулт нь гэдэг чинь бурхны үг гэсэн үг. Тэгээд тэр үг нь ямар утгатай юуны тухай үг юм бэ? Үзэгдэл юм бэ гэхээр юу Бабилоны мөхлийн тухай бурхны хэлсэн үг гэсэн үг. 자, 이 3절부터는 이제 하박국 선지자가 질문한 내용에 대해서 하나님이 답변한 그 말씀을 기록한 것이죠. За тэгэхээр одоо энэ 3 дугаар эшлэлээс эхлээд хин Хабакугийн асуултанд нь бурхан хариулж байгаа тэр агуулга нь гарч байна. 이 3절에 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠다고 분명히 말씀하고 있습니다. За эндээс харах юм бол үзэгдэл нь бол тогтоогдсон цагийн төлөө юм аа. Тэгэхээр тогтоогдсон цагтаа энэ үзэгдэл ингээд биелэгдэх болно. За төгсгөл рүүгээ энэ нь яарах агаад эс хөсөрднөө гэсэн байна. 결국 거짓되지 아니하리라 했습니다. За эцэст энэ нь хөсөрдөлгүйгээр биелэгдэх болно. 비록 더딜지라도 기다리라고 했습니다. За хоцорч байгаа мэт байсан ч гэсэн хүлээгээрээ. 지체되지 아니하고 반드시 응하린다고 했습니다. Хойшлолгүйгээр энэ нь заавал биелэгдэх болно. 바로 바벨론에 대한 하나님의 심판은 반드시 이루어지고 반드시 성취된다는 것입니다. Бабилоны эсрэг бурхны тэр шийтгэл нь заавал одоо гарцаагүйгээр заавал шийтгэл ирэх болно. 우리는 성경의 말씀을 확실히 믿고 그 말씀대로 살아야 됩니다. Бид нар Библийн энэ бичигдсэн үгэнд баттай итгэж тэр итгэлийнхээ дагуу амьдрах хэрэгтэй. 그 유다 백성들이 자신들의 죄 때문에 이 바벨론에게 징벌을 당해서 포로로 끌려갔습니다. Бабилончууд болохоор өөрсдийнхөө тэр гэм нүглийн төлөө Бабилонд эзлэгдэж Бабилонд олзлогдож Бабилон руу цөлөгдсөн байгаа. 그리고 하나님께서는 이 바벨론을 심판하시고 바벨론에게 포로로 잡혀 있는 유다 백성들을 구원하시게 됩니다. Тэгэхдээ эсвэл нь бурхан бол тэр Бабилонд олзлогдсон юдачуудыг чөлөөлж Бабилоныг мөхөх болно. 바벨론이 하나님의 심판으로 멸망함으로써 남유다 백성들은 반드시 구원을 받는다는 것입니다. Бабилончууд бурханы шийтгэлийг хүртэж мөхсний дараа мөхснөөр юдачууд эцээзэст гарцаагүй чөлөөлөгдөх аврагдах болно. 여러분 하나님의 속성 가운데 가장 기본적인 거 두 가지가 있습니다. Бурханы дэдэг шин чанарууд дотроос хамгийн үндсэн хоёр шинж чанар байдаг. 바로 하나님의 심판과 하나님의 구원입니다.
Тэр хоёр нь юу вэ гэхээр Бурхны шийтгэл ба Бурхны аврал. 하나님은 심판하시며 동시에 구원하십니다. Бурхан шийтгэхийн зэрэгцээ бас аварч байдаг. 하나님의 심판과 구원은 반드시 때가 되면 성취되는 것입니다. 이걸 믿어야 됩니다. Тэр Бурхны шийтгэл ба аврал нь тэр тогтоогдсон цагтаа заавал биелэгдэж байдаг. Үүнд бид нэр итгэх хэрэгтэй. 비록 사람 보기에는 더디는 것 같고 하나님이 잠잠히 계시는 것 같지만 반드시 정한 때가 되면 하나님이 심판하시고 구원해 주신다는 겁니다. Тэгэхээр хүний нүдээр харахад энэ нь хоцроод байгаа мэт, хойшлоод байгаа мэт, биелэхгүй байгаа мэт харагддаг ч гэсэн Бурхан зүгээр байгаад байгаа мэт харагддаг ч гэсэн тэр тогтоосон цаг нь болоход Бурхан заавал тэр шийтгэл ба авралаа биелүүлж идэг юм аа. 여러분 하나님께서 구약 성경에 모든 선지자를 통해서 장차 예수 그리스도를 보내주셔서 하나님의 택한 백성들을 죄에서 구원하신다고 분명히 말씀을 하셨습니다. Хуучин гэрээний бүхий л иш үзүүлэгчдээр дамжуулан Бурхан хожим Есүс Христ буюу аврагчийг илгээж бүх хүмүүсийг тэр гэм нүглээс нь аварч чөлөөлөх болно гэж тэр иш үзүүлэгчдээр дамжуулан хэлүүлсэн. 우리 인류의 그 조상 그 아담 하와에게 하나님이 분명히 구속자 바로 예수 그리스도에 대한 그 계시를 해 주셨습니다. Бэ хүн төрлөختний өвөг гэж хэлж байгаа Адам Ева хоёрт ч гэсэн Бурхан бидний аврах тэр аврагч буюу Есүс Христ ирэх болно гэсэн анхны илчлэлтийг хэлсэн байгаа. 그때가 우리 연대로 보라면 예수님 오시기 전 4,000년 전입니다. За тэр нь болохоор хизээ вэ гэхээр он толлоор нь хөөгд үзэх юм бол Есүсийг энэ дэлхий дээр ирэхээс 4,000 гаруй жилийн өмнө. 그리고 2,000년이 지난 다음에 우리 믿음의 조상 아브라함에게 또 말씀해 주셨습니다. За тэгээд тэрнээс хойш анх тэр аврагчийн тухай Адам Ев хоёрт хэлсний дараа 2000 жилийн дараа бидний итгэлийн өвөг гэж хэлж болох Авраамд бас хэлсэн байдаг. 계시를 모세 1500 예수님 오시기 전 1500년 전에 모세에게 또 말씀해 주셨습니다. Түүний дараа Есүсийг мэдлэгээс 1500 гаруй жилийн өмнө Мосед бас хэлсэн байдаг. 예수님 오시기 전 1000년 전에 바로 다윗에게 말씀해 주셨습니다. Дараа нь Есүсийг ирэхээс 1000 жилийн өмнө 1000 орчим жилийн өмнө Давидэд бас хэлсэн. 또 예수님 오시기 전 800년 전에 이사야 선지자에게 또 분명하게 말씀하셨습니다. Есүс ирэхээс 800 жилийн өмнө иш үзүүлэгч Исаяд бас маш тодорхой хэлсэн. 또 이제 신약 시대에 와서 이 말라기서에도 분명히 예수님이 오신다는 것을 또 말씀해 주셨습니다. 400년 전입니다. За тэгээд хуучин гэрээний төгсгөл үе буюу Есүсийн ирэхээс 400 жилийн өмнө Малах иш үзүүлэгчид ч гэсэн бас маш тодорхой хэлсэн байгаа. 그리고 이제 예수님 오시기 전 10달 전에 10개월 전에 마리아 동정녀 마리아와 결혼한 그 남편 요셉에게 말씀해 주셨어요. За тэгээд Есүсийг ирэхээс 10 сарын өмнө одоо ангон эмэгтэй Маригийн нөхөр болох Йосефт бас тодорхой хэлсэн. 그 남편 요셉과 마리아에게 분명히 10달 전에 예수님이 오신다는 것을 분명히 계시해 주었습니다. Йосеф Мариа хоёрт Есүсийг ирэхээс 10 сарын өмнө
маш тодорхой хэлсэн байгаа. Та хоёр хүүтэй болно гэж. 그리고 10달 후에 드디어 예수 그리스도께서 성령으로 마리아의 몸에서 성령으로 탄생하셨습니다. Тэгээд ариун сүнсээр бүрлдсэн Есүс эзэн маань тэр онгон Марийн хэвлэгээс ариун байдлаагаар мэндэлсэн байгаа. 이렇게 하나님의 말씀은 반드시 때가 되면 작정한 때가 되면 반드시 이루어진다는 것을 우리는 믿어야 됩니다. Энэ үтчлэн Бурхны үг, Бурхны амлалт бол яг тэр тогтоогдсон цагтаа заавал биелдэг юмаа гэдэгт бид нар итгэх хэрэгтэй. 그리고 예수님이 오심으로써 하나님께서 약속하신 모든 그 구원과 또 은혜와 그 축복이 예수 그리스도 안에서 다 이루어지게 했었습니다. Есүс Христ бидний дунд аврагч болж ирснээр Бурхны бидэнд амласан тэр бүхий л амлалтууд, ёроолууд, ивэлүүд нь Есүсийн дотор бүгд биелэгдсэн. 하나님의 모든 약속은 예수 그리스도 안에서 다 성취되게 하신 겁니다. Ялангуяа Бурхны өгсөн тэр бүхий л амлалтууд нь Есүс Христийн дотор бүгд биелэгдсэн байна. 자, 우리는 이와 같이 하나님의 약속은 반드시 때가 되면 하나님이 성취하신다는 사실을 성경을 통해서 우리는 확실하고 분명하게 그 증거를 가지고 믿을 수가 있습니다. Тэр бид нар бол Бурхны өгсөн тэр амлалтууд заавал тэр тогтсон цагтаа заавал биелэгддэг юм аа гэдгийг бид нар Библийн тэр бат нотлохоогоор дамжуулан бид нар бат итгэлтэй байх ёстой юм аа. 예, 비록 사람 보기에는 더딜 것 같고 안 되는 것 같아도 반드시 때가 되면 하나님이 이루신다는 겁니다. Хэдийгээр хүний нүдээр харахад энэ бүхэн хойшлоод байгаа мэт, хоцроод байгаа мэт харагдаж байсан ч гэсэн яг тэр тогтоогдсон цаг нь ирэхэд Бурхан заавал биелүүлж өгнө. 악한 자들은 하나님의 때가 되면 반드시 심판하시고 그리고 하나님의 택한 백성은 때가 되면 반드시 구원하신다는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл хорон муу хүмүүсийг цаг нь ирэхэд Бурхан заавал шийтгэн зөвхт хүмүүсийг Бурхан цаг нь ирэхэд заавал аварна. 자, 이번은 이제 3절 읽었죠. 이제 하박국 2장의 세 번째 대지입니다. За одоо 3 дугаар хэсэг орж байна. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 내용입니다. Зөвхт хүн итгэлээрээ амьдрнаа гэсэн утгатай 4절입니다. хэсэг байна. 4-р ишлэл дангаараа 4절 읽어보세요. харагтун бардам хүний сэтгэл зөв бус байдаг харин зөвхт хүн итгэлээрээ амьдрнаа. 여기 4절 앞에는 바로 유다 백성들을 침략하는 이 바벨론 사람의 마음이 어떤 마음인지 그 특징을 기록하고 있습니다. 4-р ишлэлийн эхэнд нь болохоор Юдачуудыг дайрч довтолж тэр Бабилончуудын зүрх сэтгэл ямар байсан бэ гэдгийг өгүүлсэн байна. 이 바로 하나님의 심판을 받는 이 바벨론 사람의 마음의 특징이 여기에 나옵니다. Бурхны шийтгэлийг амсах тэр Бабилончуудын зүрх сэтгэл нь ямар байсан бэ гэдгийг тэр зүрх сэтгэлийн байдлыг энд илэрхийлсэн байна. 어느 시대고 하나님의 그 심판을 받는 사람들의 그 특징은 이 두 가지로 우리가 요약할 수 있어요. Ямар ч цаг үед байсан ч гэсэн Бурхны тэр шийтгэлийг амсаж байгаа, Бурхнаар шийдүүлж байгаа тэр хүмүүс болон ард түмнүүд, үндэстнүүдийн тэр зам байдал нь бол онцлог нь болохоор ийм хоёр онцлог байдаг. 첫째는 교만하다는 거예요. Нэгдүгээрт нь болохоор бардам байдаг. 여러분 성경에 교만은 패망의 앞잡이라고 있습니다.
Библиэлд хэлсэн байдаг тий сүрлийн ихэнд бардамзан явдгаа гэж. 패망의 선봉이요. 넘어짐, 교만은 패망의 선봉이요. 교만은 넘어짐의 앞잡이라고 했습니다. Бардамзан бол сүрлийн ихэнд явдгаа гэсэн. 두 번째는 정직하지 못한다는 겁니다. 정직하지 못하다. Хоёрдугаарт нь болохоор зөв бус байдаг. 예, 하나님의 심판을 받는 사람들이 특징 두 번째는 마음이 정직하지 못한 거예요. Бурхны шийтгэлийг хүлээдэг бурхны шийтгэлийг одоо хүлээхээс аргагүй болсон тэр үндэснүүдийн одоо тэр зүр сэтгэлийнх нь хоёр дахь онцлог нь юу байдаг гэхээр зөв шударга биш байдаг. 정직하지 못하다는 것은 거짓되다 그 말입니다. Зөв шударга биш байна гэдэг чинь өөрөөр хэлэх юм бол худалч байна гэсэн үг тийм ээ. 예, 이게 바로 이 거짓 때문에 하나님의 심판을 당하는 거예요. 거짓. Тэр энэ худал хуурмаг байдлаасаа болоод бурхны шийтгэлийг амсдаг гэсэн үг. 그렇다면 우리 하나님을 믿는 신자들의 마음은 어떤 마음일까요? Тэгвэл бурханд итгэдэг итгэгчдийн зүрх сэтгэл нь ямар гэдэг юм бол? 첫째는 겸손한 마음입니다. Нэгдүгээрт нь бол даруй байх ёстой. 이 겸손은 존귀의 앞잡이라고 했습니다. 무엇이? 존귀의 존귀한 사람의 앞잡이라고 했어요. 종교? 존귀라는 게 아주 귀한 사람, 존중이 여김을 받는 사람의 앞잡이라고. 종기. даруй байх ёстой гэж. Даруй зам бол хүндлэлийн ихэнд явдаг. хүндлэлийн ихэнд даруй зам байдаг. 예. 그래서 이제 하나님의 백성의 마음의 특징은 첫째, 겸손한 마음이에요. Тэр бурхны ард түмний одоо онцлог гэх юм бол нэгдүгээрт нь даруй байдаг байх нэ. 우리가 이 예수님의 마음은 바로 온유와 겸손입니다. Есүсийн зүрх сэтгэлийг ч гэсэн харахад даруй бөгөөд дүлгүүн зүрх сэтгэлтэй байсан. 예. 그래서 우리가 하나님의 백성의 특징은 바로 예수님의 마음을 우리가 갖게 되는데 바로 온유와 겸손입니다. Тэгэхээр бурхны ард түмний онцлог бол яг тэр Есүсийн зүрх сэтгэлтэй байх явдал юм. Тэгээд түүний хамгийн түрүүнд бол даруй бөгөөд дүлгүүн зүрх сэтгэл байна. 이것을 우리가 정말 가르쳐야 되고 이 신자들의 마음이 온유와 겸손으로 무장할 수 있도록 우리가 기도하고 훈련을 시켜야 됩니다. Үүнийг л бид нэр зааж сургах ёстой. Итгэгчдийн маань зүрх сэтгэл даруй бөгөөд дүлгүүн байдлаар зэвсэглэгдсэн байхаар бид нар тэднийг бэлтгэж сургах ёстой маа. 우리가 잠언을 공부를 다 했는데 잠언 18장 12절을 한번 보시기 바랍니다. Сургаалт өгс номыг бид нэр өмнө нь сурсан байгаа. Энэ сургаалт өгс номоос бас харъя. 읽어보세요. 18 18 18장 12절. 18-ийн 12 дугаар эшлэгийг уншъя. Сүрлийн өмнө ихэмсэг зүрх явж алдрын өмнө даруй зан алхдаг. 예. 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 존귀의 앞잡이라 그랬어요. 길잡이라고. Ихэмсэг зүрх сэтгэл бол сүрлийн өмнө явдаг байх нэ. Харин алдрын өмнө л даруй зан алхдаг байх нэ. 예, 몽골어 번역은 어떻게 됐나요? 그 존귀라는 말이 뭘로 번역이 됐어요? 영광으로. 영광의 앞잡이다. 그건 뭐 맞는 말이에요. 영광도 됩니다. 자, 이와 같이 참 이 겸손은 아주 영광 하나님의 영광을 받는
그러한 마음이에요. Тэгэхээр даруй байдал гэдэг бол тэр бурхнаас алтар хүндлэлийг авах тийм зүрх сэтгэл байдаг байна. 자, 그리고 이 믿는 신자의 두 번째 마음은 진실하다는 겁니다. 진실하다. 정직하다는 거예요. За мөн итгэгчдийн зан байдлын хоёр дахь онцлог нь болохоор 이 진실한 마음, 이 정직한 마음, 이게 하나님의 백성의 특징입니다. үнэн ч шударга байдал юм аа. Үнэн ч шударга байдал бол бурханд итгэдэг бурханы ард түмний бас зүрх сэтгэлийн нэг онцлог байна. 이 정직한 마음을 하나님이 기뻐하십니다. Бурхан ийм зөв шударга зүрх сэтгэлийг таалдаг. 우리 하나님의 일꾼의 이 참 성품도 첫째는 우리가 겸손해야 되고 두 번째는 진실하고 정직해야 됩니다. Бурханы ажлыг хийж байгаа бурханы зарцнаар бид нарын зүрх сэтгэлч гэсэн нэгдүгээрт нь даруй хоёрдугаарт нь бол зөв шударга байх ёстой. 하박국 2장 4절 하반절에 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 했습니다. За дөрөвдүгээр ишлэлийн төгсгөлд нь харин зөвхт хүн итгэлээрээ амьдрнаа гэсэн байна. 자, 우리가 이 의인은 누굽니까? 바로 하나님의 백성입니다. 하나님의 백성. За зөвхт хүн гэж юм бэ гэхээр бурханы ард түмэн. 여기서 의인은 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 의를 선물로 받은 택한 백성들을 말하는 거예요. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христэд итгэснээрээ бурханд зөвхт гэж тооцогдсон хүмүүсийг хэлж байгаа. 우리 믿음의 조상 아브라함도 아브라함이 그 행위로 의롭다함을 받은 게 아니에요. 하나님의 말씀을 믿음에 하나님이 그것을 의로 여기시다고 했습니다. Бидний итгэлийн өвөг болох Авраамч гэсэн одоо хийсэн гавьяагаараа үйлдсэн үйлсээрээ зөвхт гэж тооцогдсон биш ээ. Харин бурханд итгэснээрээ тэр бурханд зөвхт гэж тооцогдсон байна. 그래서 의인의 특징은 믿음으로 산다는 것입니다. 믿음으로 사는 거예요. Тэгэхээр ийм зөвхт хүмүүсийн онцлог нь болохоор итгэлээр амьдардаг юм. 여기 믿음으로 산다는 것은 바로 하나님의 말씀으로 산다는 것입니다. Энэ итгэлээр амьдрна гэдэг чинь нэгэсэндээ бурханы үгээр амьдрна гэсэн үг. 자, 오늘 우리들이 믿음으로 우리가 의를 받았지만 그 의인들은 겸손한 마음, 정직한 마음, 진실한 마음으로 산다는 것이에요. Тэр зөвхт хүмүүс одоо тэр итгэлээрээ зөвтгөгддөг, зөвхт гэж тооцогдсон тийм үү. Ийм зөвхт хүмүүс маань итгэлээр амьдрахын зэрэгцээ бас бурхны тэр үгэнд бичигдсэнээр даруй төлөв зөв шударга амьдардаг. 우리가 항상 하나님 앞에 기도하기를 하나님, 제가 하나님 앞에 항상 겸손하고 정직하고 진실하게 살게 해달라고. 진실한 일꾼이 되게 해달라고. 겸손한 일꾼이 되게 해달라고 기도해야 됩니다. Мессежээр бурхны өмнө очиод үргэлж одоо ингэж залбирдаг байх хэвээр. Бурхан минь ээ намайг даруй төлөв зөв шударга хүн болгож өгөөч. Гэж амьдруулж өгөөч гэж хэлдэг хэвээр. 하나님의 영광스러운 그러한 종들의 마음입니다. Энэ нь бол бурхны тэр алдрыг хүртэл зохистой тэр хүндлэлтэй бурхны ажилчдын зүрх сэтгэл юм аа. 여러분 성경 구약 성경이나 신약 성경 다 합해서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라는 구절이 모두 4번 나옵니다. Тэгээ хуучин гэрээ болон шинэ гэрээ гэж Библийг тэр чигт нь ингээд харах юм бол зөвхөн итгэлээрээ амьдрна гэсэн энэ үг 4 удаа гардаг. 첫 번째 나오는 데가 하박국 2장 4절입니다.
хамгийн ихэнд гарч байгаа нь болохоор энэ Хабакук 2-ын 4-р ишлэл. 두 번째는 로마서 1장 17절입니다. За хоёр дахь нь болохоор Ром 1:17, 세 번째는 갈라디아서 3장 11절입니다. гурав дахь нь Галат 3:11, 네 번째는 히브리서 10장 38절입니다. дөрөвдүгээрт нь болохоор Еврей 10:38. 이건 성경 전체의 요절 말씀과 같은 것입니다. За тэгэхээр энэ зөв түнс итгэлээр амьдрна гэдэг маань болохоор нэг гэсэндээ одоо энэ Библийг товчхон гэж базаад хэлсэн ишлэл гэсэн үг юм. 이건 구약이나 신약이나 동일한 것입니다. 오직 하나님의 의인, 하나님을 섬기는 의인들은 믿음으로 산다는 거예요. Хуучин гэрээнд шалгаагүй, шинэ гэрээнд ч гэсэн ялгаагүй бурханд үйлчлдэг, бурхны зөвхт хүмүүс бол итгэлээрээ амьдардаг юм аа. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님이 저희들과 함께 해 주시옵소서. Харин бурхан минь энэ цагт та ч гэсэн та бидэртэй хамт байж өгөөрэй. 저희들이 이 파수꾼이 깨어있는 파수꾼의 정신을 가지고 일하게 해 주시옵소서. Бид таны ажлыг хийхдээ санар сэрэг манаачтай адилхан тийм оюун санаагаар таны ажлыг хийхэд туслаарай. 저희들이 마음이 겸손하고 정직하고 진실하게 해 주시옵소서. Бидний зүрх сэтгэлийг та даруй дүлгүн зөв шударга болгож өгөөрэй. 하나님이 귀하게 쓰임 받는 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Эзэн бурхан танд эрхэм нанднаа хэрэглэгддэг таны ажилчид болгож өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 이름으로 залбирanгуйж байна. 아멘. 자, 이번엔 네 번째 대지를 공부합니다. За дөрөвдүгээр хэсэг. 바벨론의 침략과 열국의 원망. Бабилоны довтлогоо ба үндэстнүүдийн гомдол 5절로 8절이죠. 5-8 дахь ишлэл. 자, 5절을 읽어보세요. 5 дахь ишлэг уншъя. Эд хөрөнгө гэдэг урмагч ихэрхүү хүн амралтгүй. Тэрээр үхсдийн орон бит идэх хүслээ ихсгэж үхэлтэй адил хизээч ханаж чадахгүй. Тэр бас бүх үндэснийг өөртөө цуглуулан бүх арт түмнийг өөртөө хураана. 5절은 그 침략주의에 빠진 그 바벨론 사람들의 그 특징을 여기 보여주고 있습니다. Энэ 5 дахь ишлэл болохоор тэр эзэрхэг төрөмгийн үжилд автсан Бабилончуудын байр байдлын талаар өгүүлсэн байна. 이 바벨론 사람들은 끝없는 그 욕심으로 이 침략, 남의 나라를 침략해서 빼앗는 그런 욕심에 빠져 있습니다. Бабилончууд болохоор одоо эцэс төгсгөлгүй тийм шуналтайгаар бусдыг эзэрхийлж, бусдын газарнуудыг баялагийг булаан дээврэмдэх тийм үзлээр дүүрэн хүмүүс байсан. 이 바벨론의 침략주의로 말미암아 많은 나라들이 고통을 당하고 괴로움을 당하고 있다는 것입니다. Бабилончуудын ийм эзэрхэг дүрмгийн байдлаас болоод маш олон улс үндэстэн арт түмнүүд асар ихээр зовж байгаа тухай өгүүлж байгаа. 그래서 그 정복당한 그 나라들이 바벨론에 대해서 그 원망하고 이 바벨론에 원망하는 소리가 이렇게 하나님께 다 들리고 있다는 거예요. Тэр эзлэгдсэн арт түмэн улс үндэстнүүдийн тэр гомдолсон тэр зовж зүдэрч байгаа тэр гомдол хашгираа нь бурхан хүртэл сонсогдсон. 첫 번째 이 침략주의 바벨론의 그 특징은 술을 즐기며 했습니다. 술을 즐긴다고 했습니다.
За тэгээд тэр эзлэн дүрмгийлэгч Бабилончуудын олон хэд хэдэн онцлогуудыг энд өгүүлсэн байна л да. Тэгээд нэгдүгээрт нь болохоор тэд 5 дугаар эшлэлдэр эд хөрөнгөнд дуртай гэсэн байна. За энэ нь болохоор өөр зарим еврейдэр болохоор дарсанд дуртай гэж бас орчуулагддаг юм байна. 자, 이 술을 즐긴다는 것은 이 방탕에 빠져 있다는 거예요. За дарсанд дурлана гэдэг чинь өөрөө эмх замбраагүй байдлыг үүсгдэг шүү дээ. 자, 이 사람들의 특징은 술을 즐기며 방탕에 빠져 있고, 두 번째는 거짓되다는 것입니다. За хоёрт нь болохоор урвагч гэсэн. 세 번째는 교만하다는 거예요. Гуравт нь ихэрхүү. 네. 또 그들은 가만히 있지 못하고, 이 가만히 있지 못한다는 것은 만족할 줄을 모른다는 거예요. Дөрөвдүгээрт нь амралтгүй гэж байна. Амралтгүй гэдэг чинь одоо зүгээр сууж ерөөсө чаддгүй, зүгээр байж чаддгүй гэсэн үг. 예, 그 만족하지 못하고 더 많은 나라를 침략해서 더 넓은 영토를 이렇게 빼앗겠다는 욕심에 빠져 있는 것입니다. Зүгээр сууж чаддгүй гэдэг нь болохоор одоо амралтгүй ажилтдаг гэсэн үг ш. Энэ одоо муу талаараа тэд нар юу тэр нөгөө шуналдаа автаад бусдыг эзлэн түрэмгийлэх гэхээс бүр байж сууж яддаг гэсэн үг. 자, 그러면 이 사람들의 특징은 술을 즐기며 첫째, 두 번째는 거짓되고 세 번째는 교만하고 네 번째는 만족할 줄 모르고 다섯 번째는 욕심을 넓히며 했습니다. За тэгэхээр нэгдүгээрт нь бид нэр одоо дарсан дуртай гэсэн, хоёрт нь уруугч худалч гэсэн, гуравт нь ихэрхүү, бардам гэсэн, дөрөвт нь болохоор сэтгэл нь ханаж цаддаггүй, тэр амралтгүй, тасралтгүй л одоо бусдыг булаан эзлэх санаархдаг. За тавд нь болохоор бид нэр идэх хүсэлтэй гэсэн байна. 이것이 이 세상의 모습입니다. За энэ бол ерөөсөл энэ дэлхийн байр байдал. 옛날이나 지금이나 이 세상의 모습은 똑같습니다. Эрт үед ч гэсэн одоо ч гэсэн энэ ертөнц энэ дэлхийн байр байдал бол яг л адилхан байдаг. 자, 그리고 그는 사망 같아서 족한 줄을 모른다고 했습니다. За мөн цааш нь үхэлтэй адил хизээч ханаж цаддаггүй гэсэн. 자기에게 여러 나라를 모으며 여러 백성을 모은다고 했습니다. Тэр бас бүх үндэснийг өөртөө цуглуулan бүх ард түмнийг өөртөө хураадаг. 이것은 여러 나라를 침략을 해서 자신들의 영토를 확장해 나가는 그 모습을 보여주는 것입니다. Нэг ясандаа маш олон улс үндэстэн рүү дайрч давталж эзэлж аваад өөрсдийнхөө хил хязгаарыг өргөжүүлж тэлдэг гэсэн үг. 6절을 읽어보세요. Цааш нь 6-аг уншъя. Бүгдээрээ түүний эсрэг ёгт үг шог дуу гаргаад өөрийн бус юмыг өсгөж өөрийгөө зээлээр баяжуулагч нэгэн хүрхье. Хэдий болтол ингэх гэсэн юм бол гихгүй гэж юу. 네, 그 6절부터 8절까지는 이제 앞으로 하나님의 심판으로 멸망당하게 되는 그 침략주의 바벨론에 대해서 기록하는 것입니다. Энэ 6-аас 8 дор ишлэл нь болохоор цаашдаа бурхны тэр шийтгэл ирэх үед Бабилон хэрхэн мөхөх тухай өгүүлж байгаа. 바벨론에게 이 침략을 당한 그 백성들이 이 바벨론이 그 멸망하는 것을 기뻐한다는 거예요. Бабилонд эзлэгдэж, дарлагдаж байсан ард түмнүүд, улс үндэстнүүд Бабилоныг мөхөх үед харин ч одоо баярлан болно. 바벨론이 장차 하나님의 말씀대로 심판을 받아서 멸망할 것인데 그들이 멸망할 때 많은 나라들이
기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Хожим цаашдаа Бабилон Бурхны шийтгэлийг хүртэж мөхөх болно. Тэдийг мөхөх үед маш олон улс үндэстнүүд баяр хөөр болно. 그들을 조롱하면서 지은 속담과 시를 여기 기록하는 것입니다. Тэгээд тэр Бабилончуудыг ёгтолсон, шоголсон ийм дуу шүлэг гарах болноо. 자, 바벨론은 침략주의 욕심 때문에 반드시 멸망을 당하고 애통한다는 것을 일깨우자는 말씀입니다. Тэгээд Бабилончууд өөрсдөө тэр эзэрхэг түрэмгий байдлаасаа болоод Бурхны шийтгэлийг зайлшгүй амсах болноо. Тэгээд тэдний уйлж гашуудах өдөр ирэх болноо гэдгийг анхааруулсан үг байна. 6절 끄트머리에 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자요 이렇게 기록이 되어 있습니다. 볼모 잡은 것으로 그 몽고로 번역은 어떻게 되어 있어요? 언제까지 이렇게 할 거느냐 그렇게 되었는데 이제까지 언제까지 이렇게 언제까지 네. 언제까지 이르겠느냐 한 다음에 또 그 뒤에 나오는 말씀이 뭐예요? 그거 끝인데 이걸로 끝이에요? 네. 그 순서가 다를 수도 있어요. 순서가 다르게 나왔나? 네. 그 한국말로 어떻게 되어 있어요? 그 6절에? 한국말은 이제 자기 소유 아닌 것을 모으는 자여 언제까지 이르겠느냐. 그 다음에 볼모 잡은 것으로 무겁게 짐진 자요. 이렇게 나오고 있어요. 아니요. 그런 게 없어요. 그게 없어요? 네. 그러면 이제 이것은 그러니까 모두가 그들을 이렇게 비웃고 비웃고 조롱한다. 조롱할 것이며 그렇죠. 자기 것이 아닌 것을 이렇게 부풀게 하고 자기 자신을 뭐라고 해야 되지? 빚진 걸로 부하게 하는 자가 불쌍하다. 여기는 화가 네. 있을 것이다라고 했는데 화 있을진저. 화가 있을 것이다. 언제까지 이렇게 할 것이냐라고 말하지 않겠느냐. 그렇죠. 이것은 이제 결국 앞으로 바벨론이 하나님의 말씀대로 이제 멸망을 당할 때에 사람들한테 조롱받고 멸시받는 그런 풍자적인 예언의 말씀입니다. За энэ 6 дахь ишлэлээр орчуулга жоохон өөр байх шиг одоо нэг хэсэг үг байхгүй байх шиг байна. За тэгээд ямар ч байсан одоо энэ 6 дахь ишлэл болохоор тэр Бабилончууд ингээ хожим мөхөх болноо. Тэгээд тийм байж ч одоо та нар одоо хизээ болтол ийм баян тансаг мэтэр ингэж амьдрах вдэ гэсэн тийм явцлсан маягийн ишлэл байна. 그러니까 여러 나라들을 침략해서 그 탈취하는 것들이 오히려 바벨론에게 화가 된다는 것입니다. Тэрэнд өөрийгөө зээлээр байжуулагч нэг хөөрхий гэсэн байгаа тий. Тэгээ хөөрхий гэсэн нь яагаад ингэж хөөрхилж байгаа юм бэ гэхээр өөрсдийнх нь биш юмсыг тэд нар булааж эзлээ. Тэгээд тэрүүгээрээ одоо баян цатгалан мэтэр гэж амьдарч байгаа та нар эргээд одоо тэр булааж эзэлсэн юмс чинь та нарт эргээд гай болноо, зовлон болноо. Тийм учраас хөөрхийе гэж хэлсэн байна. 자, 7절 읽어보세요. За 7 дугаар ишлэл. Чамд зээлдүүлэгч нар гинэт босож чамайг сэгсрэгчд сэрэхгүй гэж үү. Үнэхээр чи тэдний олзон болноо.
이 7절도 이 침략자 바벨론에 대한 징벌이 반드시 이루어질 것을 예언한 말씀입니다. Энэ 7 дугаар эшлэлч гэсэн мөн адилхан тэр булаан эзлэгч Бабилончуудын эсрэг Бурхны шийтгэл заавал биелэгдэх болно гэдгийг өгүүлсэн байна. 예, 그 이전에 바벨론에 의해서 심하게 괴롭힘을 당하던 자들이 이제는 오히려 바벨론을 이렇게 바벨론에게 고통을 주고 바벨론을 괴롭게 할 것이라는 것입니다. Чамд зээлдүүлэгч нар гинт босож чамайг сасрагчд сэрэхгүй гэж юу гэсэн. Тэгээ энэ нь болохоор тэр урд нь Бабилонд эзлэгдэж байсан Бабилончуудад булаалгаж дээрэмдүүлж байсан тэр арт түмэн сэрж босох цаг ирнэ. Эргээд та нар тэдний одоо гарт юу гэмдэ дарагдах болно гэсэн үг. 그러니까 이 바벨론에 의해서 이렇게 심하게 괴롭힘을 당한 사람들이 나중에 바벨론을 괴롭게 한다는 것입니다. Бабилонд эзлэгдээд дардагдаж байсан зовж зүдэрч байсан тэр арт түмэн сэрж босоод эргээд Бабилоныг дарлаж тэдийг зовоох болно. 바벨론에게 노략을 당한 나라들이 나중에 바벨론을 노략한다는 것입니다. Бабилонд хамаг байдгаа олзлуулсан дээрэмдүүлсэн тэр арт түмэн эргээд Бабилоноос булаан дээрэмдэх болно. 이것은 심은 대로 사람이 무엇으로 심든지 그 심은 대로 거둔다는 그 하나님의 말씀에 그대로 성취되는 거예요. Тэр энэ бүхэн бол ерөөсө Бурхны хэлснээр эсэ үг нь биелэгдэж байгаа. Өөрөлдвөл хүн юу тарьснаа хурааж авдаг гэсэн тэр үг биелэгдэж байгаа юм аа. 다른 사람을 고통을 끼치면 반드시 자신이 고통을 당하게 된다는 것이요. Хэрвээ бусдыг зовоох юм бол эргээд заавал өөрөө зовох болно. 다른 사람을 빼앗으면 반드시 자기도 빼앗김을 당한다는 것입니다. Бусдаас булааж дээрэмдэх юм бол өөрөө ч гэсэн хэзээ цагт бусдад булаалгаж дээрэмдүүлэх болно. 이것이 바로 하나님의 공의의 심판입니다. Энэ бол Бурхны зөв шударга шүүлт юм аа. 또 8절 읽어주세요. 8 дугаар эшлэл. Чи олон үндэстнийг тонон дээрэмдс учир тэдгээр арт түмнүүдээс үлдгэсэд бүгд чамайг тонох болно. Энэ чи газар нутаг суурьнд оршин суугчдад нь үлдсэн хүний цус хүчирхийллээс болж байгаа юм аа. 8절도 여러 나라를 노략했기 때문에 그 모든 민족이 남은 자들이 또 바벨론을 노략한다는 것입니다. Чи олон улс үндэстнүүдийг тонон дээрэмс учраас Бабилон олон үндэстнүүдийг тонон дээрэмс учраас тэдгээр арт түмнүүдээс үлдгэсэд нь буцаагаад чамайг тонох болно гэж. 또 바벨론이 여러 나라를 사람이 피를 흘렸기 때문에 바벨론도 그 피 흘림을 당할 것이라고 했습니다. Бас Бабилончууд олон улс үндэстнүүдийн цусыг урсгаж байсан учраас Бабилончууд өөрсдөө ч гэсэн мөн цусаа урсгах болно. 바벨론이 여러 나라들에게 강포를 행했기 때문에 바벨론도 그 강포를 당한다는 것입니다. Бабилончууд олон улс үндэстнүүдэд хүчирхийллийг үйлдэж байсан. Тэгвэл одоо эргээд өөрсдөө тэр хүчирхийллийг амсах болно. 참 성경은 사람이 심은 대로 행한 대로 다 그 보응을 받는다는 거예요. Ерөөсөө Библиэд хэлсэнчлэн хүн юу тарина яг түүнийг эргээд хурааж авдаг. 자, 5번째 대지입니다. За 5 дугаар хэсэг. 바벨론의 멸망의 원인. Бабилоны мөхлийн шалтгаан. 9절부터 20절인데요. 9-20 дугаар эшлэл. 바벨론이 멸망한 그 원인을 이 본문에서는 세 가지로 이렇게 언급하고 있습니다. Бабилоны мөхлийн шалтгааныг
Энэ хэсэгт 3 янзаар хэлсэн байна. 3 шалтгааныг хэлсэн байна. 예, 첫 번째는 그 탐심, 바벨론의 탐심 때문에 멸망을 당한다는 거죠. За нэгдүгээрт нь болохоор шунлаас болж мөхөх болно гэсэн. 두 번째는 그 바벨론의 그 잔인성, 다른 나라를 침략하는 그 잔인함 때문에 멸망을 당한다는 거예요. Хоёрдугаарт нь харгислаас болж бусад улс төмний эсрэг үлдчихсэн тэр харгас хэрцгий байдлаасаа болоод мөхөх болно. 세 번째는 바벨론 나라가 그 우상 숭배 때문에 이 바벨론이 우상 숭배 때문에 멸망한다는 거예요. Гуравдугаарт нь Бабилончууд хурам шүтэнээсээ болж мөхөх болно гэсэн байна. 예, 이것이 이제 바벨론의 멸망당한 원인 세 가지입니다. За энэ бол ерөөсөө Бабилоны мөхөх болсон 3 үндсэн шалтгаан байна. 자, 첫 번째 그 탐심 때문에 바벨론이 멸망을 당한다. 9절 읽어주세요. За эхний шалтгаан буюу одоо тэр шунлаасаа болж мөхөх болно гэдэг тухай эхлээд ярэ. 9-р эшлэл өндөрт үүрээ засаж гамшиг сүрлийн савраас аврагдахын тулд ёс бусын ол зашгийг гэр орондоо хураагчин. 예, 이 바벨론은 그 남의 나라의 침략을 물리치기 위해서 높은 성을 이렇게 바벨론 성벽을 쌓습니다. 목사님 다시 말씀해 주세요. 바벨론은 남의 나라의 침략을 대비해서 성벽을 높게 견고하게 쌓았어요. За Бабилончууд яасан бэ гэхээр бусад улс орнууд руу довтлохын тулд тэр өндөр одоо тийм цайз хэрмийг босгосон байна. 이 바벨론 성벽의 높이가 말이죠. 얼마나 되냐면 약 90m에서 뭐 120m까지 그 높다는 그 학자들의 말이 있습니다. Эрдэмтдийн одоо судалснаар болвол Бабилончуудын тэр барьсан цайз эхлэлт хан хэрмүүдийн өндөр нь гэхэд 90-с 120 метр хүртэл өндөр байсан гэж үздэг. 진짜 엄청난 높이죠. Энэ бол үнэхээр асар өндөр гэсэн үг. 그리고 바벨론 그 성벽의 넓이는 약 한 30m가 된다고 합니다. Одоо өргөн нь гэхэд юу 30 метр хүртэл өргөнтэй тийм. 그래서 이 성벽 위로 마차가 무려 6대가 동시에 달릴 수 있다는 그 넓이입니다. Өөрөөр хэлбэл 50 метр요? 네, 30m. 30 метр өргөнтэй гэхээр чинь хоёр одоо тийм морин тэрэг зэрэг ингээд давхиж чадхаар тийм өргөн гэсэн үг. 그 성벽이 얼마나 두껍다는 거예요? Тэр ч одоо хэр зузаан хан 이 성벽이 3중으로 되어 있습니다. 3개의 벽으로 되어 있어요. За тэгээд тэр нь болохоор дан ганц одоо тийм юу хан биш 3 давхар тийм хан. 네, 맨 안쪽에 벽이 있고 중간에 또 벽이 있고 맨 바깥쪽에 벽이 있습니다. 모두 3개의 벽으로 이렇게 성벽이 쌓아졌다는 거예요. Хамгийн дотор талынхаа тэгээ дунд завсрынхаа тэгээ хамгийн гадна талынхаа гэдэг ийм 3 давхар хантай. 이 성벽의 그 지하는 10m 지하를 파가지고 그 성벽을 쌓았다는 것입니다. За тэгээд юуны тэр хан хэрмнийх нь одоо суурь гэхэд 10 метр гүн суурьтай. 바벨론이 아무리 이렇게 견고하고 높은 성벽을 쌓아도 결국은 그 죄 때문에 바벨론이 심판을 당한 것입니다. Хичнээн тийм одоо юм бат бэх тэгээд ийм одоо зузаан хан хэрэм өндөр хан хэрэм босгосон ч гэсэн бурхны шийтгэлийн өмнө бол шүүлтийн өмнө ямар ч нэмэргүй юм аа.
자, 그리고 이 구절에 보시면 자기 집을 위하여 이렇게 이런 말이 나옵니다. 자기 집을 위하여. 구절에 나오죠? 자기 집을 위하여. За тэгээд гэр орондоо хураагч нь гэсэн байна тийм ээ. 9-р эшлэлээс. 여기서 자기 Яспсийн 집은 여기서 자기 집은 바로 바벨론 국가를 말합니다. Яспсын ол зашгийг гэр орондоо хураагч нь хөөрхийе гэсэн. Тэр энэ гэр орон гэдэг нь болохоор Бабилон улсыг хэлж байна. 이 바벨론 국가를 이렇게 견고하고 높이 쌓고 또 이 바벨론을 위해서 이 부당한 이익을 취하는 자에게 화가 있다 이렇게 했습니다. Тэгээ Бабилончууд ингэж өөрсдөө улс орныг ингэж бат бих амхандаа одоо өөрсдийнхөө бодлоор одоо бат бих ингэж басхан байгуулсан. Тэгээд ёс бусын ол зашгаар тэр улс орондоо тэр ёс бусын ол зашгийг хурааж байсан. Тэгээд үүнийхээ төлөө үнэхээр хөөрхийе гэсэн. 여기서 이 부당한 이익이라는 것은 탐욕으로 인해서 남의 나라를 침략해서 빼앗은 것으로 부당한 이익을 취하는 것입니다. Энэ ёс бусын ол ашиг гэдэг нь мэдээж одоо тэр шунлын сэтгэлээр тийм ээ бусдын одоо газар нутаг улс орн руу дайрч давтуулж тэгээд булааж авсан, олзолж авсан тэр ашгийг нь хэлж байгаа. 그렇기 때문에 화 있을진저라고 이렇게 선포하고 있습니다. 화가 있다. Тийм учраас тэр хүмүүсийг одоо хөөрхийе, золгүй гэж. 그래서 이 욕심, 이 탐심은 스스로 화를 당하는 것입니다. Тэгэхээр энэ одоо шунал гэдэг зүйл бол өөдөө гай хурааж байгаа хэрэг юм ба. 자, 10절을 읽어보세요. 10 дугаар эшлэл. Олон ард түмнийг мөхөлд хүргэснээрээ чи гэртээ гутамшигт зүйлийг дуудаж өөрийнхөө ч эсрэг нүгэл үлдэж байна. 자, 이것은 이제 바빌론의 침략의 욕심 때문에 그 많은 민족을 이렇게 침략해서 이렇게 그 나라를 이렇게 멸망을 시킨다는 거예요. За тэгээ олон ард түмнийг мөхөлд хүргэсэн гэж байна тийм ээ. Сая 9 дугаар эшлэлдэр хэлсэн тэр одоо булаан эзлэх тэр шунлаасаа болоод олон ард түмнүү дайрч давтуулж тэднийг мөхөлд хүргэсэн. 9절의 부당한 이익이란 것은 이 10절에 많은 민족을 침략해서 탈취한 재물을 얻는 거 이것이 이제 부당한 이익을 말하고 있는 것입니다. 9 дугаар эшлэлдэр нь ёс бусын ол зашиг гэсэн ба тэгээд энэ ол зашиг нь яагаад ёс бусынх байсан бэ гэхээр энэ 10 дугаар эшлэлдэр өгүүлсэнчлэн бусад ард түмнүүд рүү дайрч довтолж тэднээс булааж авсан зүйл учраас ёс бусын ол зашиг гэж байна. 이것이 바벨론 국가의 욕이 된다는 것입니다. 부끄러움과 수치가 된다는 것입니다. Энэ бүхэн нь болохоор Бабилон гэдэг улсад одоо ол зомог тийм ээ үр ашиг тус болсон биш харин ч тэднэрт гай гамшиг ичгүр утамшиг болсон байнамаа. 그리고 바벨론 자신에게 죄를 범하게 된다는 것입니다. Тэгээд ингэснээрээ Бабилон өөрийнхөө эсрэгч гэсэн нүгэл үлдэж байгаа хэрэгээ. 그러므로 바벨론의 죄가 탐심의 죄가 결국 자신들의 멸망을 불러오는 것이라는 것입니다. Тэр эцсийн эцэст Бабилончуудын тэр шунал гэдэг гим нүгэл нь өөрсдийг нь эргүүлээд мөхөлд хүргэсэн байна. 그러면 이 탐심의 죄 때문에 바벨론이 자신들의 멸망을 가져오는 화가 됐다는 것이에요. Энэ шунлын гим нүгэл нь эргээд өөрсдөө нь гай гамшиг дуудсан хэрэгээ. 11절 읽어보세요. 11-р эшлэл. Үнэхээр хан хэрмээс чулуу хашгирч нодон байшингийн яс модод түүнд хариулах болно. 11절에는 담에서 돌이 부르짖고 집에서 들보가 응답하리라고 이렇게 비유적으로 기록되고 있습니다.
Энэ 11-р эшлэл нь болохоор зүйрлэж хэлсэн байна. Хан хэрмээс чулуу хашгирч модон байшингийн яс модод нь түүнд хариулах болно. 이 바벨론이 이 도성을 건축할 때 바벨론은 여러 나라를 침략해서 그 탈취한 그 물질과 이 포로들을 끌고 와서 이 건축한 것입니다. Тэр Вавилоны тэр хан хэрмийг мөн тэр байшин барилгыг барихдаа тэр бусад улс орнуудаас булаан дээрэмдсэн тэр материалууд, барилгын материалууд тэгээд бас олзны хүмүүсийг ашиглаж барьсан байна. 그러니까 이 바벨론의 그 높은 성벽과 아주 견고한 성벽, 그것을 건축하기 위해서 여러 나라를 침략해서 물자를 탈취해오고 사람들을 포로로 끌어다가 노동력으로 착취했다는 것입니다. Тэр улс үндэстнүүдээс булаан дээрэмдсэн тэр одоо гантик чулууч гэдэг юм уу те батбог чулуу, мод гэх мэт одоо барилгын материалуудыг авчирч бас дээрэс нь одоо ажиллах хүч буюу тэр олзлог төстийг авчирч тэгээд бариулсан байх нэ. 두 번째 바벨론이 멸망한 원인은 두 번째 원인입니다. Өөрөөр хэлбэл тэдний хөдөлмөрийг одоо мүлжиж 네, 그들의 그 잔인성 때문에 바벨론이 멸망했다. За хоёрдугаарт нь болохоор Бабилоны мөхсөн шалтгаан нь болохоор тэр харгас хэрцгий байдал. 네, харгас 12절로 болоод 12절로 17절입니다. харгас хэрцгий байдлаасаа болоод мөхсөн гэж байгаа. 12-оос 17 дугаар эшлэл. 사람이나 그 국가가 잔인하면 잔인하면 반드시 그 하나님의 심판으로 멸망을 당하게 되어 있습니다. Хувь хүнч бай, улс гүрэнч бай хэрвээ харгас хэрцгий байх юм бол Бурханы шийтгэлийг заавал хүртдэг. 이 잔인성의 반대는 그 자비를 베푸는 것입니다. Харгас хэрцгий байдлын одоо эсрэг юу байх вэ гэхээр өршөөнгүй, өршөөнгүй, инэрэнгүй байдал. 남에게 자비를 베풀면 본인도 나중에 이 자비를 이렇게 받게 됩니다. Бусдад өршөөл инэрлэр томдох юм бол өөрөө ч гэсэн эргээд өршөөл инэрлийг хүртэх болсон. 이 바빌론 국가가 자신들의 그 탐심과 그 욕심 때문에 많은 나라들을 아주 잔인하게 침략을 하고 이렇게 고통을 당하게 한 것입니다. Гэтэл Вавилон улс болохоор өөрсдийнхөө төршлөмлөөс болоод маш олон улс үндэстнүүдэд харгислыг үлдэж байсан. 자, 12절 읽어보세요. 12 дугаар эшлэл. Цус урсган хот босгож, ёс бусаар суурин байгуулагч нь хүрхийе. 예, 바로 11절의 내용과 12절의 내용을 서로 연결을 시키면 이해가 됩니다. Энэ 12 дугаар эшлэлийг 11 дугаар эшлэлтэй нь холбоод ойлгох юм бол амархан ойлгоно. 예, 이 바로 바빌론이 자기들이 자랑하는 그 견고한 성은 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축했다는 것입니다. Нөгөө 11 дугаар эшлэлээр гарсан тийм ээ тэр Бабилончуудын сайрхал, бахархал болсон тэр 그래서 그들에게 화가 온다는 것입니다. Батбөг хот тэр Батбөг хан хэрм нь болохоор юугаар болсон бэ гэхээр тэр цусаар болон ёс бусаар баригдсан, байгуулагдсан байх нэ. Тийм учраас бид нэр одоо хөр хилэлтэй гэж. 자, 13절 읽어보세요. 13 арт төмнөд галд зориулан нүр хөдөлмөрлөж үндэснүүд хоосон зүйлийн төлөө эцэж туйлдах нь үнэн дээр төг төмдийн эзнээс болж байгаа бисүү. 네, 이 바벨론이 그렇게 크고 견고하게 성을 쌓고
성벽을 세우지만 다 그것이 나중에 이 불탄다는 것입니다. 불타버리고 불탄다는 거예요. Вавилончууд ингэж ард түмнүүдийг мүлжиж тэднийг одоо олзолж авчаад тэдний тэр цус хөлсөөр тэгж их нөр хөдөлмөрөөр нь хотыг тэгж бат бүх хотыг байрж байгуулсан ч тэр нь эцэстээ гал болж шатах болно. 그리고 헛된 일로 피곤하게 되는 것이라고 했습니다. Эцэст нь энэ бүхэн хоосон зүйл болж үлднэ. 그러니까 이 바빌론이 자랑스러운 그 바빌론 성과 성벽은 불탈 것으로 수고하는 것과 같고 헛된 일로 피곤하게 하는 것과 같다는 것입니다. Эцэст тэр олон ард түмний мүлжиж цусын урсгаж цус үлсийн урсгаж тэгэж тэр хотыг байгуулж тийм ээ тэр нөр их хөдөлмөр гаргасан нь эцэст тэр галт зориулагдсан юм аа. Өөрөөр хэлбэл тэр шатаж үгүй болохын тулд юм аа. Бас тэр улс үндэстнүүдийг тэгэж эцээж туйлдуулан байж тэр хотыг босгосон нь эцэст хоосон одоо болж үлдэхийн тулд өөрөөр хэлбэл одоо бүгд хоосон нурж унахын тулд байсан юм аа. 14절 읽어보세요. 14. Гэвч далайн усаар дүүрэн байдгийн адил дэлхийн эзний яруу алдрын мэдлэгээр дүүрэх болно. 이 14절은 바벨론의 그 영광, 자기들이 자랑스럽게 쌓았던 그 영광스러운 그 성전, 그 성과 성벽은 다 나중에 헛되게 된다는 거죠. Тэгэхээр 14 дээр гарч байгаа энэ ишлэлийн утга нь юу вэ гэхээр Вавилончуудын тэр одоо өөрсдийнхөө тэр алдаршуулж байсан өөрсдийнхөө бус ард түмэнд ингэж багтаж одоо гайхуулж байсан тэр алдар сүрж авах нь хожим үгүй болох болно гэдгийг илэрхийлж байна. 이 강대국 바벨론이 이 죄악으로 인해서 하나님의 심판을 받아 멸망할 때에 많은 사람들이 그 하나님의 능력을 깨닫고 하나님께 영광을 돌린다는 겁니다. Тэр хүчрхэг байсан Вавилон Бурхны шүүлтээр тэгж мөхөх үед бүх улс үндэстнүүд харин түүний оронд эзний тэр яруу алдрыг эзний тэр сүр хүчийг харах болно гэж. 이 강대한 바벨론 제국이 멸망당할 때에 그 하나님이 영광을 받으신다는 거예요. Тэр хүчрхэг эзэнт гүрэн Вавилоныг мөхөх үед харин ч эсэргээрээ эзэн бурхан алдарших болно. 자, 15절 읽어보세요. За цааш нь 15-ыг уншъя. Нүцгэн биеийг нь харахын тулд хор найруулан хөршөө согтоогч хүн хөөрхийе. 자, 이 바벨론이 또 이 죄악성에 나오는데 바로 이웃에게 술을 마시우되 자기의 분노를 더하여 그로 취하게 만든다는 것입니다. 여기도 조금 그 번역과 틀려요? 번역이 네. 그 직역하면 네. 벌거벗은 몸을 그의 벌거벗은 몸을 벗기 위해서 그 독을 타서 이웃에게 주고 취하게 하는 자가 그 화 있을지어다. 화 있다. 화가 있는데 끄트머리가 이제 15절 끄트머리가 화가 있다고 했죠? 네. 그래서 이 화가 있던 내용은 여기에 보면 이제 이웃에게 술을 마시게 하되 자기의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화가 있을진저 이렇게 되어 있는데
몽골 성경에는 예, 아까처럼 그의 벌거벗은 몸을 보기 어허, 위해 약을 타서 어. 이웃을 취하게 하는 자가 화가 있다. 아, 그 이제 술에다가 뭐 약을 타든가, 음흠, 뭐 이렇게 독약을 타든가, 무슨 약을 타게 해서 그 부끄러운 하체를 드러나게 음흠. 했다는 건가? 네, 그런 내용이죠? 네네. 그러니까 이것은 바벨론이 다른 나라를 침략하기 위해서 이런 잔인하게 술과 어떤 약을 통해서 사람들을 취하게 하고 부끄럽게 했다는 것입니다. 음. За энд ч гэсэн одоо нөгөө Бабилоны харгас хэрцгий байдал нь гарч байгаа. Тэгээд энэ бусдыг одоо эзэмдэхийн тулд бусдын одоо улс орон тийм ээ баялагийг эзлэн ингээ булаан авахын тулд хөрстөө хүртэл тийм ээ тэр хор найруулж өгөхөөс ч сийхгүй тэр байдлыг нь илэрхийлж байна. 그러니까 이 바벨론은 다른 나라를 침략하기 위해서 수단 방법을 가리지 않고 아주 잔인하게 다른 나라에 대해서 이렇게 에, 악한 죄를 저질렀다는 것입니다. Нэг ёсондоо тэр бусдыг эзлэн түрэмгийлэхийн тулд Бабилон болвол ямар ч арга зайл мэх хэрэглэхээс буцдаггүй байсан тийм харгас хэрцгий арт түмэн байжээ. 자, 16절과 17절 읽어보세요. За цааш нь 16, 17 дугаар эшлэг уншъя. Чи хүндэтгэлийн оронд доромжлолоор дүүрэх болно. Одоо чи өөрөө уун нүцгэн биеэ дэлгэх түн. Эзний баруун моторт буй аяга чам дээр ирж асар их гутам шиг алдрын чин дээр буух болно. Хүний цус урсган хүчирхийллийн газар хот иргэдэд нь үйлдсэн тул Ливанд үлдэгдсэн хүчирхийлэл чамайг нөмөрнө. Амьтдынхан суурил чамайг айлгах болно. 이것도 남을 바벨론이 다른 나라를 침략하기 위해서 이 취하게 만드는 거, 그것 때문에 화를 당한다는 것입니다. 수치를 당한다는 거예요. За энд ч гэсэн мөн түрүүч адил бусдын одоо газар нутаг хот суурин ард түмнийг нь булаан эзлэхийн тулд бусдыг одоо согтоож тийм ээ тэднийг тэгээ ямар ч аргаар хамаагүй ингэж мэхэлж зайлилж булааж байсан. Тэр бүхэн бол эргээд чам дээр үүрдэрч ирэх болно гэсэн. 하나님의 손, 여기는 여호와의 오른손이 잔이 내게로 돌아올 것이라 그랬어요. 여호와의 오른손이 잔이 내게로 돌아올 것이라. Эзний баруун моторт буй аяга чам дээр ирэх болно гэсэн тийм ээ. 이것은 하나님의 능력의 손으로 이 강팍한 바벨론을 심판한다는 것입니다. Энэ нь бол эзний баруун мотор гэдэг бол одоо хүч чадлыг илэрхийлдэг. Тэр хүчрхэг мотор Бабилоныг шийтгэх болно, шүүх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그래서 바벨론의 멸망을 당할 때 그 부끄러움과 그 수치가 바벨론의 영광을 다 가리운다는 것입니다. Тэгээд Бабилоны мөхөл ирэх үед тэр асар их гутам шиг ичгүүр доромжлол Бабилоны алдрын дээр буух болж тэр алдрыг нь юучгүй болгоно гэсэн. 17절에도 피를 흘린 대로 바벨론도 피를 흘릴 것이고 그 죄값으로 행한 대로 하나님 반드시 바벨론을 심판하신다는 것입니다. 17 дугаар ишлэлч гэсэн Бабилон хэр их цус урсгасан яг тийм цус бас Бабилоноос урсах болно. Тэгээ бусдын газар нутаг дээр үйлцэн тэр хүчирхийлэл Бабилоныг ч гэсэн нөмрөн авах болно. 자, 그리고 이제 세 번째 바벨론의 멸망한 이제 원인 세 번째는 바벨론의 우상 숭배 때문에 멸망한다는 거예요. За 3 дахь шалтгаан Бабилоны мөхөх болсон 3 дахь шалтгаан нь болохоор шүтээнээс болсон. Хуурамч шүтээнээс болсон. 자, 18절 읽어보세요. 18 дээр ишлэл шүтээнийг хүн сийлэн бүтээсэн хойно ашиг тус нь юу вэ? Худал хурамгийг заагч баримл хөргүүдийн ашиг тус нь эсвэл юу вэ? Ярьж чаддгүй шүтээнүүдийг урлагч нь гарын бүтээлдээ л итгэн найддаг ажээ. 예.
결국은 이 바벨론이 섬기는 그 헛된 그 우상 숭배로 인해서 하나님께서 그 나라를 이렇게 징벌하신다는 내용입니다. Тэгэхээр Бабилончуудын тэр өөрсдөө хийж бүтээгээд шүтдэг гэсэн тэр шүтээнүүдийнх нь улмаас тэр шүтээнүүдэд мөргөж үйлчилснийх нь улмаас бурхан тэднийг шийтгэнэ. 여기 이제 우상의 특징이 나오는데, 자, 거짓 스승이라고, 부어 만드는 우상은 거짓 스승이라고 나옵니다. За тэгээд энд тэр шүтээний одоо бас онцлог шинжүүдийг дурдсан байна. Худал хуурмагыг заагч гэж хэлсэн. 말 못하는 우상이라고 했습니다. 말하지 못하는 우상을 의지한다고 했어요. Бас ярьж чаддгүй шүтээнүүд гэсэн. 또 19절 읽어보세요. За цааш нь 19 модны тайрцанд хандан сэрээч гэж дүлий чулуунд босооч гэж хэлдэг хүн хүрхий. Тэр чамд зааж чадна гэж үү? Үзэгтүүн тэд чинь алт мөнгөөр бүрүүлсэн амьсгаа дотор нь байхгүй үедээ. 예, 이 바벨론 우상은 나무로 만든 것이고, 그 다음에 돌로 만든 것이라는 것입니다. Энэ Бабилончуудын шүтдэг тэр шүтээ нь болохоор модоор хийгдсэн, чулуугаар хийгдсэн л зүйлс байдаг. 그것들이 교훈을 베풀지 못한다는 것입니다. Тэднэр та нарт зааж сургаж чадахгүй. 그리고 그 나무 또 돌 우상에게 금과 은으로 입혔다는 것입니다. Тэр модоор хийсэн, чулуугаар хийсэн тэр шүтээнүүдийг зүгээр л гадна талд нь алт мөнгөөр бүрчихсэн байдаг. 금과 은으로 입혔기 때문에 그 우상들이 화려하고 아주 사람들 보기에 아름답게 보일지라도 그 속에는 생명이 없다는 것입니다. Тэгээ гадуураа алт мөнгөөр бүрүүлчихсэн учраас хүний нүдэнд тэднэр тэр шүтээнүүд нь гоё сайхан харагдаж байгаа боловч дотор нь бол ямар ч амьсгаа байхгүй, өөрөөр хэлбэл ам байхгүй эдүүд юм аа. 자, 20절 읽어보세요. 20 дугаар ишлэл харин эзэн ариун сүмдээ заларсан байдаг бүх дэлхий түүний өмнө дуугүй байхтун. 예, 오직 여호와는 그 성전에 계신다고 했습니다. харин эзэн ариун сүмдээ заларч байдаг. 여기서 성전은 하늘 보좌, 하나님 보좌의 성전을 말합니다. Энд өгүүлж байгаа энэ ариун сүм гэдэг нь болохоор тэр тэнгэр дэх сентиг хэлж байгаа. 네, 하늘 보좌에 하나님이 계신 하나님이 온 천하를 심판하시고 다스리시고 하신다는 것입니다. Ариун сүмдээ заларч байдгаа гэдэг нь болохоор бурхан тэр тэнгэр дэх хаан сентидээ залраад тэндээсээ бүх газар дэлхийг захирч байдгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. 그래서 온 천하는 하나님을 경외하고 잠잠해야 된다는 것입니다. Тийм учраас бүх дэлхий түүний өмнө дуугүй байж түүний өмнө дуугүй байх ёстой. 여러분 전도서 12장 마지막 절을 한번 봅시다. 전도서. Номлогчийн үгс намын 12 дугаар дэлхийн хамгийн сүүлийн ишлэгийг харъя. 12장 마지막 절. 13절 14절을 봅시다. 13 14 дэх ишлэгийг харъя. Энэ бүхнийг дүгнэхэд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагахтун энэ нь хүн бүхэнд хамарна. Сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юм бүрийг бүх үйлсийг бурхан шүүлтэд аваачих болно. 네. 온 천하는 이 하나님 앞에서 하나님을 경외하고 그 명령을 지키라는 것입니다. Энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүс ялгалгүйгээр эзэн бурхнаас имэж амьдраа. Түүний тушаалыг дагаж амьдраа. 이것이 모든 사람의 본분이라는 거예요. 마땅한 본분이라는 것입니다. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Өөрөлдвөл энэ нь хүн бүхний хийх ёстой зүйл гэсэн. 왜냐하면 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시기 때문이라는 것입니다. Яг тэгэл эзэн бурхан бол сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юм болгоныг бас альва бүх үйлсийг шүүдэг бурхан юм аа. 하나님은 모든
행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 다 심판하신다는 거예요. Бурхан энэ бүх зүйлийг сайн муу гэж ялгалгүй шүүж гэдэг. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님, 이 하바국 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 저희들이 들었습니다. Харин бурхан миний Хабагук гişү зөвлөгчөөр дамжуулан таны үгийг бид нар сонслоо. 하나님께서는 하늘 보좌에 앉으셔서 온 천하를 감찰하시고 모든 선악간에 은밀한 일을 다 심판하신다고 했습니다. Бурхан та тэнгэр дэх сэнтидээ залран бүх дэлхийг ажиглан ширтэж сайн муу гэж ялгалгүй бүх нууцуудыг бүх үйлсийг шүүж байдаг. 이것이 하나님의 심판과 구원을 통해서 하나님의 영광을 드러내신다고 했습니다. Та өөрийнхөө шүүлт болон өөрийнхөө авралаар дамжуулан өөрийн яруу алдрыг харуулж идэг. 우리는 어떻게든지 하나님의 영광을 드러내는 하나님의 귀한 일꾼들이 다 되게 해 주시옵소서. Бид бүгдээрээ бурхан таны яруу алдрыг илчилж харуулдаг, гэрчилдэг таны ажилчид байхад туслаарай. 우리 몽골의 화답의 신학교가 하나님의 영광을 드러내는 아주 귀하고 복된 그 영광스러운 신학교가 되게 해 주시옵소서. Монгол дахь Фатавэ сургууль маань үнэхээр бурхан таныг алдаршуулдаг, таны үнэхээр эрхэм нандин яруу алдарт сургууль байхад та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. Амен. 아멘.